Tuntuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu inlam let na hmun chu ti New Caledonia rama dry kolo Chanchin ani dry kolo chu lifu thliar kara khosa ani a Friends ram opna hnuaya om New Caledonia Pacific tuipui marlam om ani dry kolo hi thingtlang khote takte a cheng ani a unaw som patni zinga nopang berni in Christian chungkua tanga piang ani nopang te ani atangin ain khom thina sakhonun phung dik tak azuya rol thar aroni chawa anuna thildang lam a thlenga khovel hlimhlopna le thiante hipna in kongdang zongin a hruai peng tana high school akalin kalosria thin kha pathian bitmuwa adik lawani ti in du thlan tur dang azong tana high school kumni na akal laina bansana zoi in rihlo ngai na boya akal thuk tuala meizel le bis zu in zu po ain boka ati chin na atangin nun phunga anei nget ani chun hun chu khovel hlimhlop chen nan a mangrala zana ero chuan lungai na chum puin abo thin athin lungruak ngoya a hriat chu ti kha a han tum takna a zual sau zokin a hre thin dry kolo hian chungril taka kimlo om hian a hria a pathian che baibu ka in pol hona hun lo mang mitlem te omna chu awazom ve a engthil nge azon ti po ain shelo ma se khovelina pek thei pi alam amamo ani ti ero ain hria mishinga ain ngata ma se chungmi te chuan an potniam jok si a chumkha chu Sunday nia ain khom zo nu chuan Bible adila anu loka chuan Bible chu amu a achia tanta a atira chuan athu chiar chu a hrethiam chialova ma se ale khabu chiar chuan chiar le zel turin a hipa Isua Chanchin chu hriat bel aduta a chiar tam tuala azung tam tuala a thian ten an ngai thlak pe lo chang chu om thin ma se Isua Chanchin chu a thian te a hril thina ni khat chu Bible atanga zona anei te chu an zirtir tu azo awangin hremna atorpha a ma se chu chuan adang zolo in lama po thutak zongin pathian thu achia chun zom ani ni khat chu thil bei seilo tak alo thlenga achung te zinga mi pakhathian 7-day Adventist te Rawngbawlna chimve turin asoma dry kolo chuan kal atuma athuti tlukna chuan anun athak dang lamta Bible be chana anthu soi angai thlak te chu afia thil ti theina aneya tin mangaina akhat ani boka Isua chu anopan laya mi tu emo a hriat thin naran mai nilovin ama chandam tuwa apomta Bible zirtirna angin sabat hudik amu chuak thara cholna ni thiang lima pomin aser chanta ani dry kolo chuan tharau thiang limin athin lunga na athok ni in a hria a anun hlui swal zong chu kal sana anun pumpuya Isua zui turin thu atitlu a pastor ngil nei takle koshan member te thlopna in pathian tan anun pumpui chu alanta ani June ni kwa sang ni sompukwa khan baptisma achanga atan chuan zalen nani ani ma se chu ta chuan akhwal jin kong chu atop mailo rei takrui hlo aloti to na khan ataksa le aril ruwa chin aneya damdoya enkol na hnuaya ala oma damna kong azo mek ani ma se tuna chuan thil alo dang lamta dry kolo hian ama chawin akhwal jin kong azo to lo pathian in dry kolo hi ruihlo boy atang chawin achua zalen tirlo ama po angai dam ngal ani reitak solna shrin alo phur to chu ati cha saka thil ni theilo angalang kha atak ram athlengta mishingta na ti theilo kha pathian tan engkim ti thei ani ruihlova in ngat rol thar kha voina chuan pathian thuwa ai ngata ni tin Bible achiara tin ahlimna ber chu ama nge poina alo paltlang to har sana tok mek tenhena pathian Chanchin thasoi chon hi ani tuna chuan anunin kong thar azoa athin lung chuan omje thar aneita athu von ber chu pathian ringro ti hi ani dry kolo te anga har satna hnuaya khosa te tanpuina turin cholni voi som pathum na tholom rin om taka I tho awangin kan lome he tholom hian New Caledonia mission huam chunga Adventist ten mi te hna an thlen theina tur wali sa Rawngbawlna tur mun Center of Influence sakna atan atan puidon ani
khati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani